Kurac. Ja ti kažem da ću odmah. Kurac moj first blood. Postala mu omiljena reč. Odakle majku ti jebem? Vidi ti ovo, brate moj. Samo moram autora sada promijenim. Pritisnuo sam Q, lažeš. Ja, brate, imam jednog KP teammate-a koji može da radi, a drugi koji ne može da radi ništa. Zašto ne mogu da se skinu slike, brate? Pa idi na Instagram, da li? A ne mogu dati na moj profil. Molim! Opalim te golim, majmune. Lazo, idi skloni ga odatle. Oj! Ta? Tako je, kad si pametan umri. Ko te jebe. Molim! Opalim te golim. Ta! Ništa te ne čujem. Šta tražiš? Ne može. Za šta? Ne može. Kakva vrata? Ne može. Lazo, ostavi ih. Ostavi jebote otac! A lažeš, kurac moj. Kako ja to da animiram sad? Ko je? Lažeš kurac moj. Pa nekako. Brate, zašto si mu dao jebote da pere mačke? Zato što je majmun jedan i zato što ne mogu non stop da držim sve oči na debila. Je me jebeš? O jebote, otac, sveti. Porokni ga! Odakle, brate, se pojaviš, idi u kurac. A pritisnuo sam duplo V, lažeš, kurvo. Jedno Q 1231. Nemoj. Molim! Jeste, brate moj. Kurvo, propala, ukrala si mi kill. Nisam bio ni u hitboxu, šta sereš? Oj, gospode Bože. Jebe vam majku mrtvu, te vam jebem! FF-ajte budale jedne! A mogu ja da dobijem koji kill? Ne u provu, nego na trovu je seljačina. A gdje je trovo jebote? Za mjesec dva bi... A gdje je trovo? A gdje je trovo? Kurvo jedna! Daj majmune. Ne! Ovaj moj majmun se popeo gdje su manke. Lazo, idi nosi ga napolje. Jaka mi ti daješ 888 damage-a tačno! Odakle? Ona mora iskukat. Ti vidiš ovo? A kurac moj! Šta radiš? Šta builduješ? Zašto si ti uzela rapid fire cannon? Jesi boli? Umri, tako je, umri. Kurva. To mi radi, odakle tebi 1231 damage true? Jebem te retardiranog usta. 1031 damage. Ne. Živam pun telefon. Aktivirao sam ult, šta sereš? Aktivirao sam ovo od sad jebem. Pa je, ovaj dobije ace-a, ja ne dobijem. Jeste kurac moj. Ovi opet imaju eka. Podiš mi kurac! Kompilacija Đurine od Rage-a.